थाजब लै मरमदी सेमनी ममांग जु बीजेपी गवर्नमेंट ने अनौ गवर्नमेंट अम नसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्राइसिस affected violence affected area ni na special package ma pidragati state government ki leiba income tuna ekhon special package kai thok ngamoy state ki budget tongana legani but adudi ekhoi gi tongana extra fund adagi package state government ki piba ngamoy we have our limited resources this income and expenditure madugi tongana ekhoi leibanina adudagi 500 crore ama tongana kai thoka piba ngamoy like for example ko aduna aikoina hujik leiribasi aikoina demand tawus bidi union government gi budget se pass tawda national budget se pass taw matamda anda puthoragli ba union budget 2026 27 siga mari lenanani masigi matangda manipur gi oina di khwaidigi nuai taba amasung yamna painful loiba yamna thamoi nuai taba amasung manipur gi parja khudi makse masigi budget si manipur gi parja miyam gi mayok ta leba budget ni haine ni lowi loyana budget si am chawe masigi budget si 53.5 lakhs crore yamna chawba size budget ni adu manipur gi dim te yaudi masida buddhist lining gi tamakta afoi gi program asa ma di yawi aduga road and development gi hana sathaba scheme continuation program khadi yawi aduga masigi budget si dai koina yamnu nuai tribadi masigi budget si prime manipur si normal state amadawna khanba manipur gi parja singi awaba crisis myam sing si priority leitaba yamne small intent haitare adugumba budget ni masigi damakta indian government na anda puthoi budget si yamnu nuai taba feel tawi Benada akhoi hojik thenari base masi awaba mayam sing adagi thenari ba resettlement tawgadaba reconstruction tawgadaba shanti porkadaba haibasi budget si dei achouba masigi reflection ama utkadabne ba masigi budget ta uttabase manipur si dei shanti porkani haibagi asa se dum udre masina karimata akhoi da kanaba pikini haibasi udre ada hojikti akoina thengnari basidi dan thengnari basidi masi yum kairaga leiba mi sa kaya sikhraga mi lising humpu henbana mayum makai thadu oga leiri basine ba koina aru base awabasi akoina hojik viksit bharat chawkholaba india adagi global akoigi world sida india si achauba strong powerful oba country ne gana haidoripse karaida haidorino when its people india ki parja manipur ki parja singsina ngasi chabam thakpham yum leibam khopham leitana yum leibam leitana mi lising kaya leiriba si ga wabasi ubidregadi india sina manipur si ignore tore manipur si mirai rahibasi budget si utle ngasi ekhoi uli basi khoi masi utle hairi basi economy se aduki matik sokre magi leiba yum mayam singdu loina thuai kari thabak no tawdorisi magi leijaram bas business macha mayam singdu loin kai khre adagi khulamada health center adagi education lambi yum ising thakna ba khopa mayam electrification pum toy toy ram ta udre then masi budget si reflect tawbire hairaga masi resettlement ki plan si show tawbam change utpi bam change happy home change aduga masi happy da prime minister ki flagship program da yum sabagi prime minister ki housing for all scheme da sidai sida yum sabagi paisa happy re haibadudi madudi special akoi gi irang ji hanjana ba parja miyam pu special oina special package man nati that is a normal continuation program adur targadi ngasi bharatna manipur gi parja sing si mirai haibasi budget si da su utle ngasi di koi samaj sida amaga changnaba yataba unaba yataba leiriba mayam sing si masita honabi basi udre budget sida senmilon mayam ama kaithare mipum khuding maki leiriba scheme sidai sida hundreds of scheme haitare around 65 schemes
सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम याम से लई मसीगी नॉर्मल कंटिन्यूएशन प्रोग्राम मचा मचा खरा सु पीबदुदि मसी अचौब इरांग मी की पुंसीबु कसु लेतन खलिबा अवाबा युम कई हंजननब गाथोकनब सिक्योरिटी की वाफम दुदि बजेट सुलै लेत्रे अदुना मसीना उल्लिबदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मणिपुर की मतंग से तुमिन लई साइलेंट लई हाइबसी उतले अदुना अखोइना मसी स्पेशल पैकेज अमा लाक्ट्रिबा अदेगी नेशनल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट जिना मसी की मागी कंक्रीट डिसीजन अमा मसी लईते हाइबसी बजेट सिदा सु उतले स्पेशल पैकेज अमा दरकार नहीं अदेगी रिकंस्ट्रक्शन तौनरबा हाइबा युम कई सेमगटपा अदेगी मदुगी विलेज सेमगटपा कम्युनिटी की सेमगटपा लंबी थोंग सेमगटपा इलेक्ट्रिफिकेशन वाटर सप्लाई मैम सिंजे अचौ पैकेज अमा दरकार लई अखोई न पामजरी बसे पैकेज मैम अमा डिमांड नते अखोई इंडिया गवर्नमेंट देगी अखोई बु नुक्सिबियोन हाइजब नते इंडिया गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी तौहम थोपा political responsibility government amagi responsibility do as a citizens of India khoi demand tawbuni makhoi da makhong pairaga haijaba nate India gi state amagi manung da leiri base achauba bharat ki punamakta prithvi gi mafam khudi makta India se yam strongful oiba power global power ni hair kanda border ki area da leiri ba state Manipur city mirai bidunati inclusive India gi wahan thokte इंडिया से पुनः मक्किनी इंडिया से स्टेट खुदी मक्किनी इंडिया से कम्युनिटी खुदी मक्किनी ना हाई बिदुदी हाई चिन बमाले अदुना मधु आर्थ थोकते बा कोई सी बॉर्डर एरिया दा लेबी स्टेट में जिन उसी पीदे बदुदी मधु बजेट से उठले लोइना ना मणिपुर ना पांबदी मणिपुर की प्रजा ना पांबदी खुदकता मसी एक्शन लोबी बा पाम खुदकता अर्जेंसी अमा मसी की प्लान अमा कंक्रीट प्लान अमा लोबी बा पाम खुदक खुद थिजन बीबम चंगेबा हौजिक चही अहुम भागदोरे चही अहुम मपुंग भागदोरे अदु हुजि फौदा आईडीपी सिंग मयुमदा अंजल मंगमद्री सिक्योरिटी लेत्री लाइव कोई देगी हिंगनबगी पुंसी की क्वेश्चन अदुम लई लोइनना हौजिक पीदिबसिदी जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बजेट ने चुमना अखोइगी तोलो पिननबा तेगी कंटिन्यूएशन प्रोग्राम खरा पीबनी सिददी अखोई मसीगी लेरिबा बजेट सिदगी अखोई करीमता आसास तौदे लोइनना अखोइना इंडिया गवर्नमेंट दा पामी बसे मसी अथुबा मतमदा लेरिबा स्पेशल पैकेज से हौजिक बजेट हापत्रगसु स्पेशल पैकेज अमा सिनबा इंडिया गवर्नमेंट याय बजेट सी गी लेरिबा मैम सिंगसे मसी केनो तौद्रगसु अखोइना स्पेशल पैकेज अमा सिनबि हायरगा मसीगी रिहेबिलिटेशन प्लान सेंबियु सवो पैकेज अमा तौबियु अदेगी इंफ्रास्ट्रक्चर मांगिबा मैम जिंगजी रिबिल्ड तौबियु नौना सागतपियु अदेगी हिंगनबगी लाइवलीहुड प्रोग्राम मैम अमा सेंबिबा चंगी मी लिसिंग कया लाख कया मैम मांगिबा मैम जिंगजी अदुना मसी बजेट सिददी अखोई आशा उद्रे चुमना अखोईगी लंबी थोंगी खरा नॉर्मल प्रोग्राम कंटिन्यूएशन तौबा देन बुद्धिस्ट की अदेगी लाइसेंस अमा साबगी प्रोग्राम अमदी उई मणिपुर दा बुद्धिस्ट की लाइसेंस अमा खक साबगी उई बट असम ददी कार्बी की पैसा हापे अल्फा लालहोबगी पैसा हापे सरेंडर सुगी देन इलेक्शन बाउंड स्टेट ने हाइदना असम ददी हापी ब्रब ममांगी बजेट ना मुक बिहार की हापे आंध्र प्रदेश के हापे इलेक्शन लाक पकान दा स्पेशल पैकेज पीबा मणिपुर बीजेपी की लेगा होगी करीगिनोबा मणिपुर की अवाबसी स्पेशल पैकेज हापतीदो असम इलेक्शन लेबगी स्पेशल पैकेज से क्या याम चावरो पैकेज नॉर्थ ईस्ट हाईवे वानी असम लोई पीगे कई मणिपुर मियोबनी कई अखोई इंडिया की मनुंग लेबा बॉर्डर स्टेट असम पीबा ममा की इलेक्शन बिहार पीबा अदई आंध्र प्रदेश पीबा सरकार खकी खलकान पीबा बजेट सिदी इसी बायस होइबा बजेट ने मसी मणिपुर से अखोई हिंगरोय मणिपुर की प्रजा सिदी मसी की लेगाक सिंग मखाद हिंगबा ngamaroy adu masidi मणिपुर से मिराइबा कौई अदुगा मसिना हयें अखोई इंक्लूसिव इंडिया गान हाइददी मसिदी अर्थ थोकते मणिपुर से इग्नोर तौब मिराइबनी हाइलो मसी बजे सिदे अखोई आशा करिम तौंगाय लेति थैंक यू सभी आंसर की 3.5 लाख करोड़ की बजट से मणिपुर की क्या तो
ꯑꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯗꯨꯅꯦ ꯗꯣꯅꯔꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩꯗ ꯈꯔ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤ then ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯄꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ ꯎꯏ then adagi leiribse akhoi in general haitare hojiki hojiki crisis akhoi leiriba jaga sida sida naha singi adagi employment people kainte yaude adudi in generally adum ngangba tabani but manipur city akhoi hoji president rule chalai ribani emergency leiribani then basigi si especially hapa haibasidi central government gi responsibility adu lobiyu haibani lawdabudu gi numai tawa state की बजेट तोंगाना लेगनी बट अदुदी अखोगी तोंगाना एक्स्ट्रा फंड अदगी पैकेज स्टेट गवर्नमेंट देगी पीबा ngमोय we have our limited resources is income and expenditure मदुगी तोंगाना अखोई लेबनीना अदुदगी 500 crore अमा तोंगाना काइथोगा पीबा ngमोय like for example को अदुना अखोइना हुजिक लेरिबसी अखोइना डिमांड तौरसबिदी इंडियन गवर्नमेंट की budget se pass tawda national budget se pass taw matamda haza balai maramdi sem ni mamang ju BJP government ano government amna se central government na crisis affected akoi gi violence affected area ni na special package ma pidragati state government ki leiba income duna akoi special package kai thok ngamoy aduna maram kan dai khona taliba khona pami bati manipur si india ki manungda leibani atop state di special package में आम पी इसिंग चावबदा special package then any problem adagi underground की थोपा problem कया issue even Assam da alpha की issue तौरीबा कांगबु सिंग special package पीरी like that अखोई की state ता union government ना special package पीद्रगदी मसी अखोई दा state government की own resource तगी budget ता state की budget तगी काइथोपा सिंगमोय maramdi madugi di already madugi income and expenditure se fixed around going to be 35,000 crore adumaina dam limit adum sahi kudingi budget sai sam leisabina state central government ki special package pitrigidi ngamoy habidugi wan ani subada hujiki government se bakopat sigidi BJP gi central government ki central leadership ki makha poli koi yamna adugi thoido ko opinion leite but akhoi gi observation akhoi gi thinking dadi masi semi base February gi haugiba masi gi kanogi sigi leiri kasema kaduri base masi di adum constitutional violation di adum leirani ali haibidi haukiba president rule hek laukhokodo madugi tang tarahumdoida laukthokibado adugi mangoidana February gi tang mapanda akhoi gi assembly session samon ko kibado honorable governor na madu tang mapanda February gi tang mapanda null and void ena laukthokiba null and void haibase madu governor na laukthopa main notice thokpa yadeba madu su madugi illegal and unconstitutional oyeba then adagi amuk akhoi sai 174 constitution da piri base masi assembly ama gi kaubase masi gi last session haibaga adigi next session haibasiga 174 sida sida tha taruk gap khak legidabni haibaneba aduna marmar kanda madugi tha taruk ki gap tusu madu hendokhre aduna still masi gi sarkar se ano semaga su illegal adigi destruction of the constitution adum oirane aduna marmor kanda masi let us see kaigumba semakpa natraga semaktaba matungda akoina madu haigini but semakpa taraga su masi leiriba chahi aikoina ahum jidadi development amta di porpang amdre adagi mayamgi apamba dudi thungba ngamdre aduna marmor kanda ngasai leiriba anoba sarkar ama semaga su athuba matamda shanti anjalakpa amasung mayamgi tangdu leitaba adigumba manipur gi law and order se leigani haibadi ngamde maramdi central government na masi adum serious oiduna lai budget ta su serious oide adagi akhoi gi problem si
achauba intervention ama sungtau taude even prime minister ju wa ngang da bagi damakta chahi ani ekuna demand tawra lakhibani manipur gi matang da wa sunga ngang de even man ki baat wa ngang gi de aduna asi last di mayam na namdana wa ma manipur da mutang di lahan gi adu da su kasu hairam de aduna takpadi khoi gi India government se silent boy manipur gi matang se border area state se mirai haiba sibati andaki daiba sigi ba hazaba laiti maramdi sem ni mamang BJP government ne anova government amnate